Dumela ra amohela la Pelo E Ja Serati. Kgotso mme. Ntate. Ka lebitso jwalo ka mme o se o tsholo ka lebitso ke Kananelong Kauta a hlang qwading phomolong 2 Masego. Jwale so ke tlile Pelo E Ja Serati go tla fumantshwa motho ka kopela motho. O batla motho ye o tlo phela le yena yo le thang lelapa ke Go jwalo mme. a setse monana tsa gona gore nne re potapote ka gae ka morabe ke tsepedi ga e lahla ntho ena ke le letho mme wa. o la wa tsebisa mehlo metswalle ya hao kapo lelapa gore o batla go tla mo Ke tsebisitse e mongwe wa motswalle wa ka. So jwalo ka taba tsa mosebetsi ha a kgona ho tla bakeng sena. So through phone a ba tshware o tla mbulella as in through call. jwale o la o tsheetsa ha go batla go tla mo Ding o la hlantshetse. ntate wa tseba ke na se monyetsa nako bane mme le yena sentse o emetse mane mme ke tsapa gore o tla di letsa o di bue hantle le go wena le mme taba tsa lona di tsebe go kopana hantle e le go le tsebe go ba mmogo le thabeng mmogo. Go jwalo mme. Ke kopa o lo dula fatshe mane mo tla ba dijong le ne o lokisitseng yena. Okay mme ke a leboha. Ha o be jwale ntate. Ntse re le ka mona ka Tetsani Office Park, Donna at Balos Chef School and Hospitality. Ntse gopola gore mane ke mane mo ba o etsang dijo tse monate tse mathemalodi tsa netletsa tse tla etsa fela utlwe gore nako ena ka fela o batla o tshakela sebaka sena se fetwe he ke di etsala tsa ka jeno ho Pelo E Ja Serati ke tsapa. Mela khitsiri. Melante. Phela jwang. Handle ka. Ade. Ka lebitso ke Kananelong Kauta a hlang qwading phomolong 2. Ka dilemo ke 26. So ke tlile Pelo E Ja Serati ho tla kopa motho. Go tloha 23 fela 24. So probably ke sure ke mo fumane pele wena. And to tla ke tshepisa wena ke taba ya ho rata, ke taba ya ho hlompha, ke taba ya ho ikokoletsa wena ntle la ga gore ke lefu. And ha ke na mantswe a mangata. Okay, nna ke ka tla o thamai from Tabausibo. Ke tlile mona Pelo E Ja Serati wa nka tla fumana motho e ke mo ratang. Nna le motho ga di 25. Ho tla Pelo E Ja Serati ke no khashe ke mo fumana motho. Ke ga no ke semphoqe. Nna ke nna ka nyalwa. Ho ba sentse ke nyetse tshare ke tloswa ke mabaka. Ala re tlosa. Ha yo tlo mo ke ga khotla lapeng ka bula lapeng. Okay. Nna ntho ke sa hlalosang ke hore ha ke so nyale. Ha ke na bana ke jwalo. Nna go ka mo tshwana ntse ke sena ngwana ke tlile ngwana ke so bele ngwana. Okay. Relationship is I've been hurt a lot. So ke fumana hore ba tshebetse ke jotseng le tsona ba thabela dintho tse ke nang le tsona. So ke fumana hore ba rata tse ke nang le tsona ha ba thabele the way ke leng ka teng. So tabe ke bua le memong Pelo E Ja Serati hore a mfumana motho e leng hore o tlo rata the way ke leng ka teng e seng tseo ke nang le tsona. So ke motho hantle ha se hore ke ipe hantle TV mona tle deep down onto my heart ke motho hantle ha ke tsebe ho kwata re tshwanetse mohlala ke tlabe ke o fositse ke sa hlokomela taba hore mohlala so tlabe go hatile tong sa hlokomela ke sa hlokomela and tshwanetse re buisana hore ha motho ka o hatile tong mona le mang. Ya pele ke ya trust tshepano. Ya bobedi communication puisano. Ya boraro understanding. Ya ke nahana hore ha re ka
ha re ka keep ntho tse tharo tseo ke dumela gore relationship ya ka le wena e tla ba strong. Okay. Jwale hape ntho ke kopang ho botsa ntho le batswadi ka bobedi? Ha ke na batswadi ka bobedi, ke dula le nkgono wa ka. Okay. Nna ke ntse ke na le batswadi ba ka bobedi. Okay. So Masego mo teng o dula o kae? Ke dula Thawosiba, ke dula Masego. O dula Thawosiba. Ke a se itshetsa se ka ha e soka nta mo ga itshetsa bone ha di teng ga tsa magolo re kisa. Ke me ga tante holo. Okay. Nna ke professional ka ke carpentry and joinery. Jwalo ka hae mona ho sena mesebetsi ke ntse ke etsa diphijo ponyana ka etsa ntho tse ngata mohlala kitchen scheme kore ntho tse ngatanyana jwalo ka bo di-kitchen cabinets jwalo kore the way e thabileng ka teng kore thaba ka ke store e lekanya. Looking so beautiful like any other. Yeah, and I like your smile. Tell me about you. Or na o thabela nga o thabileng. Nna ke reke mapoloso. Apologies. Ke me mo etsa mogana Jesu. Same as me. You also apologize for baby like. Yeah. So how do o ya ntho Thawosiba, right? Thawosiba, ke tlo ma ka Thawosiba. Okay, so una le phone ke show. Yeah. Come for number ya hao tabara. Ke tla go. Tapo na go feka. Ke tla go pa go fe ona ke tla go fa. Okay. Yeah. One. Ma ka di special occasion. And hagini. Na ne ke na pele ha jona ke sana. Okay. That's great. I can start a friend. I can have a house. Okay. Kore ke thabile bona wa esa re kore. Like Okay, heno le baka. Heso re babedi. Ke nna ke kgetsi ya ka. Ha ba ke tshakile ke tlile ho wena ha re tlo ke tlo fumana ona le motho ka fa ke tao ke na no ho ba le motho e mong a fitla. No way. Ala motho a kore. Hi. Okay. I promise. O dula ka heno ka fa line. Ke dula la peng heso. Okay. So letting mohlala so itabe go tshagetse ke sa o jwetsa isn't to my surprise. So hana mohlala No, hona motho. o hana. Yeah. Okay. So mohlala why Hana motho ka motho halang. Lo tshwantse ke le teng. Okay. Also ntho pele ke tshepana le. Wala le teng go na bana bole ya mo ja a motho. Yeah. So let's give it a try. Okay, ntho ngwe hape a tsa ka tla. Ha o sebetsa so hana jena household. Of man motho. Se ke teng ka lapeng. Yeah. O la ma o ha o tla mosebetsing khotsi tšhelete o tla nna go be teng go bona mabaka a lelapa wa kgona to ka fo o tlo fana ka half o sia e nngwe. To be fair and honest, I give it mohlala ke be qeta go letsa tsineno go fana ka ofela wena ga tshi loka o le motho wa ntate so I drinks nyana something young. So yeah, go bontsha gore ke thabile
hore ke majolong or something. Ke tse so ntho di ngata ho bontsha mohlala taba ya go tswa di-out kapo ke tlelele ha ke tsebe kore ha ke tsebe mo thabelang. Okay. Tshwane tsa lerato di ngata. Ke a bona hore e tlabe motho ntate a thabileng ka tlung a sena lerata le haeba o nwa o fihle ka nako ka tlung. Yeah. Okay. Tshwanetse re etse utlwe ka nna hae hobane hona batho ba thabelang ba sa thabeleng kamano tsa ka le wena tsa lerato something. Check sa tse gona o utlwa point ya gago something. Yeah. Motho o mong a ka fihla a re ke bone mosadi hao a tsamaya le mamma ka fana le mamma ebe wena o fihla o enka ka pelo ga o ka letho go nna ga o re nix. Ebe ke bona o so se ka mokgwa ne ke o tletse ka teng. Ke a tla hape ke entse phoso o ntjwetse ke dintho hlokahala so le teng tsa ho monate ho buisana lo ka ke tsholo last time o tla hlanga kwa dile to tshwanetse o tswa ntho o fustse mona le mang I have a phoso o tswa ai ke kope tshwarelo ke ratse ntho o bontsha le fustse ke sa hlokomele ntho mona ya di Facebook or di code WhatsApp so tshwanetse re qoye ka tlung we monate and ka ga batho ba 2.6 million Lesotho mo yeah e kgetha wena le motho wa ka like so tla mo ntho tse ngata so sa tla qoka hobane so le teng ho monate ho bua mara ho etsa sometimes o fumana ho bua so ntho ke tshepiseng yona ke hore ko rata ko hlompha wane le teng boikokobetso ke ntho pele yeah. I'm so happy so le teng ga tshwanetse re sete our schedule sa rona re kopana neng so ha go kona schedule sa rona ke seveng go batla re kopane neng jwang Yeah, no, I really can't. This weekend. Yeah. Okay. In what times? Like at 12. Around 12. Yeah. So how would say? Okay, I would say. Katlo. Tamai. Do you know how to cook, right? Yeah. Like very. Okay, what's a nightly but low testament? Nightly if I know who lay what. Like a funeral friend is I show you. She will lay. So then for a friend young one I have now. So I say what we are Pelo E Ja Serati. Yeah, absolutely. Yeah. You don't want to forget the form of process in my honestly, you don't know go little hook. Yeah, yeah. Like I'm not like you past the 50 then. Yeah. So I was cut.
gore sola bala o tshwanela yena batse ka tayo he sa lo fitisetsa ba hae. Yeah. Do you mind if tsebisa my family kapo e sa lo senga ho for tsebisa one No, ka ba tsebisa. as in ba o bona ba o tseba No. like for me re shebe ka le le so ke ithute wena like yeah I'm so scared sitting in front of cameras Jwale motho ngwaneno ha o sanyetsa go fa senyalo. that's why ngwana ha so nyalo but ona le ngwana yeah so ke bona gore tla ba betsa dintho tsa bona before la masanse fela ba tla ba ntse ntho ngwe le ngwe e look ha ke tsebe ona le dipotsonyana setse Ha ka le motho a leng sokodisa. Ha ke a le motho a leng sokodisa. mo teng ga tshepisa o ga itlo sokodisa ho hanga wa le teng ha ya rate ho etsa motho mong hampe in return e botlola nyetsa hampe mo teng go tshepisa hore ha itlo sokodisa ho hanga Okay. mo teng ke itla ka pela camera ka pela batho ba 2.6 million teng tle ya tshepisa Okay. yeah so mo kgotsofetse Ha ke kgotsofetse. okay so ha o kgotsofetse ke kgotsofetse Okay. so letting go O kwetsa e se ya ga tsa kgotsofetse ke nna ke thabile go bone o thusa le ke mmatla di le molemo tsena ka o fela so yeah okay. Go. yeah Kana go tlo tshepana. Ha ona tso tlo hlaka thekwa. yeah mo dintle ke na le tumile jwatso Yeah. yeah Okay. kopa o tsona sekolong teng o feletsa kae Well, let's go from C. on say okay okay so ke wa tla motho ja gona proposal la kana ana ya molele kapo jo And a jo how and that what do you mean okay. Pelo ya Serati se motho ke mo ratela ke mo rata. ke kopa go botsa ona o sho ka taba tse di bua itse go te bo mapelo ya hao okay ke go ga ne e thabile go tsofetse ke le wa Pelo ya Serati mothi wa yona basebetsi ba yona ba ntlisetseng hausi a motho wa a tshwana na tjena ha re utlwe hore na moeti wa rona tebello ya hae ke efe ke hloka motho kapo ausi ya dilemo di 23 24 25 ya sebetsang ya senang ngwana ya sa nyalwang re bone mme le ntate ba bile dijong tsa motsheare mmogo ga re utlwe go ya ka ntate na ena o bone taba tsa hae le mme di tsamaile jwang mme ke a leboa ditaba tsa ka le mme
di tsamaile hantle o amohetse proposal ya ka so re tshepisane hore re tlo ratana re tlo tshehetsana re tlo rutana mahlale ya ke taba tse ntse wala tseno a ko mpolelle ke eng wena e la ga o bona mme ke tsa bontate ka fumana motho a bona motho a re he motho na nkgahla ona le sena ntle le tshebahalo fela hape ke go batlo go bolele hona e bekeng se o kgahleng ka ena mohlomong ka tsewa ile nga a dibua ha re qale ka taba ya hona ile ga o mmona o bona e le motho wa jwang ha re qala ntleng ya hore ke go tloa ke qala ho mmona ke daga yeah this is the one isale ke mmata ke mo tsena kaofela le the way a buang ka teng ke a utlwa ke motho a nang le tjhebelo pele ke motho a nang le kelello ke ausi kapa ke mosadi a matla ka hanong le the way a leng ka teng ke motho a matla ko o ko mpolelle boemong bo jwale lona le ikemisetse go etsahaleng re ikemiseditse hore re tsebane more and more ho fitlhela re nka qeto hore re a nyalana re phela kore ke nna ke thabile ha fela le wena e ba o kgotsofetse ke na go tswa le o kgotsofetse teng ho bua le mme wa ka ke kgotsofetse kore ha e batlo ho bua maka ke kgotsofetse ba le buileng ke gona ha fela lona le kgotsofetse mme le tshebisa o le ka phisana hantle ka khotso le ka thabo le ka lerato le tlhomphano teng ho duma batho ba 2.6 million ke le tshepisa hore ha o siana le tlo mo rata le tlo mo hlompha ke tlo ikobeletsa ena ke a leboha e tla go ntlo hore na a o siana tla di bea jwang ke a leboha ke a leboha ntate gore ke leboha Pelo E Ja Serati ke leboha mothei wa yona ke leboha basebetsi ba Pelo E Ja Serati ka the way ba nkileng effort ka teng gore temo ke a le leboha ke le gola le kgaebana ke a leboha ntate danke mohisi suti he ya go tla hore na a o siana tla di bea jwang re bolele he ha ile hona le bile dijong tsa motshehare le ntate na bona bo ntaba tsa lona le tsamaile jwang a tshika nnete tsa di tsamaile hantle ka ntse tsamaile hantle ka dikala ke le ba Pelo E Ja Serati haholo a ko mpolelle o bone a botile motho o mothabela ke eng se o se ratileng kae ka botse hantle tabeng puisanong ya lona ke eng e bang mohlomong e lang ha ntsa bua utlwa ntho tse itseng ha di bua e le ntho tse bang mohlomong ka di thabela le hore di etse hore e be ke motho o utlwang hore o batla ho phela le ena ke kwele ntate wa bohlokwa hape a tsamaya le khake ke kena ile motho o se ke go ya ke ntate wa sebele ke ntate a dutse ntumelo jalo go tshogo o tla ba mamphei hantle o be mosadi ya lapa motho a tla mo tshwara hantle okay ke thabile ha le thabile ka nnete mme ke tshepa ngwana modimo tla le hlona lefatsa mo kana modimo o tla etsa hore le phedisane ka khotso le ka lerato le hlomphane mme lapa la lona le be le thabo bile jwalo se sena ka jeno nano la Pelo E Ja Serati ka mona ka Tetsane Office Park Donna at Balos Chef School and Hospitality mo re bone hona ditaba di tsamaile jwang mme tseba fela he le wena ha o batla ho ba teng nano la Pelo E Ja Serati o hopole hore o ka re tshwara ka mohala o ka tla di sentsa rona LNBS ka wa re ngolla hore gona re tlo batlela motho ana tla tsisa thabo le lerato pelong ya hao ntse ke batla ho hopotsa hape hore batho ba tla lenaneo lena re etsa kopo e be batho ba tla lenaneo lena e le ka nnete le ka tiyo hobane e le batho ba tsebang hore ha se batho ba masawana ke batho ba batlang ho thea malapa mme e be malapa a sebele mohi o ntse hopola he hore re na le di awards tsane tse tlo ba teng tsa South Africa and Women in Media Awards ke tshepa hore wena o tla voutela re ba filo monna pula ka mane ka news reading o ntse hopola hore gona re batho ba ne ba etsang hore le mananeo a basadi e be mananeo a etsa a aham basadi jwale he re kopa thuso ya hao bona o tlo o re voutela
tsatsing la ka jeno he sentse ke re o no hopole hore lenano le tla go wena Sontaga se seng le se seng ka hora ya borobong bosiu mme le phetwa la bobedi ka hora ya borobong hoseng le ka Sontaga ka hora ya pele ha o tlile ka metsotso e 30 etsa ho be le se ke la